Bahaya pi syakani ka thup khubor jongi mata ka janmit. Haswa bingin nyepet yeki khubor ke babania kini kilong kimat ki bakongsan. Kenjo ka jing don jong ki balakot na ka jing pang COVID-19 hakari syaka prapu pra point pra iwe na ka shispa. Pelait pait ba bat samu menteri rang ba ka jalau konrad ke sangma yeki micro ATM ban pensu thiet ya ka jing syakri jong ki bang ki jakan nong kendong. Larak he ya kesngi kan mau burom ya ki pulet ha West Janja Hills District. Bat anjing ya rapisa MBC kan Nongston jadi nong trai asya kan Nongston. Ngin ya pet menta ya ki khubor ki babania. Ka sarkar pedeng hne kesngi kala ya thu ba ka jing don jong ki balakot na ka jing pang COVID-19 hakari kala keu syaka prabu pra point pra iwe na ka shispa. Haki arpusaw kanta bala dep palat ribuai hajar ngot ki nong pang kila kot. Katanat ka kot ka kia kala yathu babaro ki bala yo jingkot kila don palat ribu nyaulak ndai pusan hajar ngot. Ka jing yai beteng ka jing kieu ha ka jing don jo ki bala kot kala penti kena ya ka jing hier ha ka jing don ki bapang pat hadu mentai ki don sakumba khandai point riu nyau nakasispa ki nong pang hakari. Kajing don jang barok ki padang don ya kajing pang COVID-19 kalong nyaulak sau pau hajar ngot. Haki arpu sau kanta baladep san pu sau hajar sau pu sau ngot kila yo atma ya kan kajing pang. Kabala kentiu ya kajing don jang ki nong pang syakah nyau pun riulak. Ha Meghalaya ki don barok san pau nyau ngot ki bayo atma ya kan kajing pang bar kajing don jang barok ki bayo ya kajing pang COVID-19 ha kajala kalong ar hajar ar pau ngot hadu nen kesngi. Menteri rang ba aka jalau konrad ke sangma ne kesngi ula pelait pat ba bat sami ki micro ATM syake business correspondent agent BCA rengkat ke jing don lang jo menteri ketenat community and rural development iba hamlet san doling hayo jana bhavan hamin secretariat Shillong ki micro ATM ki dei ki kor ki beret ki bala ban bat hakikti ki ba on sa pendon kam da ki BCA haki jaka nong kendong kenang ban penla ya ki ban ay ke jing syakri kumba ki bangki ay kham tam na ka benta ban sei ya ka pisa ya ka ni ka sin jam la shim da ka Meghalaya State Rural Livelihood Society MSRLS rengkat ke jing ya trailang jo ka Meghalaya Rural Bank MRB bat ka National Bank for Agriculture and Rural Development la ni ka nabat. Haba jing kran hakan ni kasngi menteri rang ba aka jalau laong bagi micro ATM ken ai ke jing syakri kumba ki bangi ai hegi jaka nong kendong kaban penkop boru e ki nong song snong hakaliang kapisa ka tengka ulong su su ba kum kane ke jing ai jing syakri kan penla ban kham penyo jing mentoy naki skim penroi bat kan penkelador ya ke jing em jing nong song snong haki jaka nong kendong. So therefore the brick mortar bank will be the hubs which will act as the central point, and then you have the spokes, which are these BCs and the bank secretaries who will then use these funds and ensure that it reaches the people at the grassroots level. Ya kasngi burom ya jong katanat pulit la rakhe manlau snem ha ka arhuwai tarek mentau benai risau ha barok kisna trei kam jong ki pulit ha kelengkari ban kan mau ya ka jing len lade jong ki shipau ngot ki pulit ha ka jing yele persya ya ka China ban ya dai ki jaka khaput house nem khat khandai spa san po khandai. Haka baya day bat kane Superintendent of Police jangka West Janja Hills Bikram di Marak MPS rengkat ke jingdon lang Commandant District Home Guards iba di Lamare ne kesngi kelakan mau burom ya kani kesngi bat ai burom ru eki pulet ki bala pha ya la ke jing em naka benta kari haka jing yalang ka bala long ha Police Reserve Administration Building OSP Marak ola pule ya ke kerteng jongkomba ars pa rup sangot ki pulet nakaleng kari ki bala do ya la ke jing em kat bagi dang pendep ialah ke kamram. Kalami kajing ki wen lengba ki social media halor kajing kiu dor palat ki mar ki bakongsan kham tam ki jhor ki jhep ha Meghalaya. Kajing kiu dor palat ki mar kalapan benyau ya ki pat ba kham tam hakanik ayom badon ki tamasa.
Hakabaya day bat kane unong mi khmat ka Congress na mausan ram iba HM Shangpliang ila kerpat ya ka sorkar ban penhyar ya ka dor jaki marbam. Hakaway pat kaliang usembut Menteri Rangba ka jala iba Preston Tansong ilaong baka dor kamur kamday ka balabo da ka sorkar henray ka day ka balabo da kinong syong yew. Iba Preston ila kentat ya baro kijing kentho persya ya ka sorkar bat ong ban pentikna ban nang ne syakmat ka dor kamur kan om kiu palat. When they do not have an outlet, they are forced to give away their products at the cheapest price possible to the traders from Assam. This is this reason that now there is a price rise. There is a rise in the prices of all the items of vegetables, and that is why we have to tell the government that the government should check the prices, so that the local people or the innocent citizens and the poor citizens of the state do not suffer. Ki nong tray asha kidai ki nong tray ki basyakri met bat mensiam hakakam kham tam hakani kapor bakajing pang COVID-19 kelas sedang kenrei kum kadak kajing burom bat kajing ai mensiam ya kajing syakri jong ki nong tray asha hapok kasenjok ki nong tray asha hanong ston UMDC kanong ston constituency iba Gabriel Walang nen kasngi la ajing yarap dakapisa kabalong nreupusan Hajar tengka kum kejing no senyang syakan nawu. Lapan long ya ke program ha Vanis Hall St. Peter pendeng rei rengkat kejing ya don lang jeng ikong linian si Marwen ibadai ka Presiden ka nawu ikong Monica Thongni ibadai ka Secretary jong ka nawu pat sispa nyupo kendai ngot kinong tray asya. Haba ajing kren hakane kasngi iba Gabriel Walang ilong bila le yakane kum kadak ban itho kerpang ikinong tray asya badi tepro bakini kinong tray kim juyo jingerap satian naka sorkar jala lait no tang naka sorkar pedeng ti kumta ila kentu ya ka sorkar jala ban itho no ya ka jing tray sitom jo kinong tray asya ban penbiang ya ka tulop ka baki dei hok ban yo. Kasorkar kalau tongkam nomor kata bang itu yang jingtrai jom biasa. Baiklah di ikhtiar nak nak kuat ikhtiar jom di padwa jom di Shillong di tahu jom. Lagi ayat itu nampak kubur susu di biasa. Ngabai nak kerman bagi asya kena trai. Asya susu ya kali kakam kebaki kibat nanti. Lapan long ya kajing ya lang hapedeng ki dekhot jong ka Giant Hills Autonomous District Council GHADC bat Karbi Anglong Autonomous Council KAAC haka conference hall jong ka office ka Soil and Water Conservation ha Jowai. Lapan ya kani kajing ya lang da Deputy Commissioner ka West Giant Hills District iba Garot LSN Dykes buat da kajing ya lang jong ki Deputy Commissioner haka balai shim ya ka rai ban thau ya ki village level committee ban khmi ya kajing long jing man haki thain khaput bat hakaliang ka khayi ka pateng haba ajing kran sekilat pathai khubor UCM ka JHADC iba thombor shiwat ilong baladap ajing tepro sa unong yalam jong ka KAAC ban penyai bed ya renti ya ka kam bat bandon ka jing ya teplem hakabaya dai beki project penroi khnang ban lait na ki jing ya kan at hadien habot school kalau ada MG1 ki project ada MG1 ki diplomat karwa bani ki kam yule nak district yang pi leni nak district yang ile tau emi kita understanding dan tau emi kita pembaik tau emi kita kelam sua mentapat ngan nyepet ya ka jinglon jingman jong ka sun beneng ka jing shet jing kriat ka sun beneng ha Shillong ka long R point nyo la khan riu point lai degree Celsius ka jing ngem ka hau klong riu point nakashi spa men step bat prapusan nakashi spa janmit ka sun beneng kan dom lo ha Shillong pat ki jaka ki bamarjan haswa mingin penkot ya kani ka khubor jong imenta ka janmit nya pet biang sasisen chakimo ki bakongsa kenjo ka jing don jong ki balakot naka jing pang COVID-19 hakari jaka praputra point ra ide na ispa Lait pat ba bat sam Menteri Rangba ka jala konrat ki sangma ya ki micro ATM pan pensuk thiet ya ka jing syakri jong ki bang ki jaka nong pendong la rakhe ya kasngi kan mau burom ya ki pulet West Giant Hills District
บัดไอจิงรับพิซา MDC กันน้องสตันเชกินน้องเตรอาชาน้องสตันคิตุกิลองกิคูบอร์นักนี่กระทบคูบอร์จังยิมันตากจันเมียนเงินใส่เชียมเบียงบัดพิลาชาจันเมียนฮักโจกปอร์บักโจกชาแนลนักบันตากีเวปัดกีคูบอร์ที่ตัดฮัดโดกตากปอร์สัชิเซนปัดคุบเลยพีบาร์ Namaskar, this is Amitabh Bachchan. The novel coronavirus or COVID-19 disease can be stopped. Together, we can do it. All we need to do is to take some basic precautions. Whenever you cough or sneeze, always cover your mouth with a handkerchief or a tissue. Throw the used